You walked a long and dusty road up to a man and said, "Where am I? I have never been here before. I'm sorry, son, you're dead, but there's blood in my face. When I'm cut, there is red rain." So here we are now, here we are now, you and me. Is it heaven? Looks like a ghost city. I veliki pozdrav svima, šta ima, šta nema, kako ste, jeste dobro, dobro ste, super, dobro došli u novu epizodu Autića. Ovo tu što vidite je Talbot Solara, proizvođač Norev. Auto se nalazi u Mini-Jet seriji Norevovih proizvoda, a to je Made in France, Made in Francuska. Čuli ste za Majorette, ali ne znam jeste li čuli za Norev ili Solido. Ovo je primjerak Norevove Talbot Solare. Tu vidimo donju ploču auta na kojem je jasno se vidi da je on napravljen u seriji Mini-Jet, Norev, to je ime proizvođača, Made in France, Talbot Solara. Kao što vidimo proporcionalne točkove, točkovi su prilično uski u odnosu na ono što danas možete vidjeti, ali to je sve stvar prošlosti. Ovakvi točkovi se više ne proizvode. A sada malo detalja o proizvođaču. Norev je osnovan 1946. godine u blizini Lyona u Francuskoj. Osnovala su ga braća Veron. Norev je naziv kompanije, a to je isto i naopako od porodičnog prezimena braće Veron. Dakle, Norev naopačke se čita Veron. Norev je na početku proizvodio plastična auta da bi 1971. godine krenuo sa metalnim. Serija malih Norevovih autića 1.64 se zove Mini-Jet. Norev autići su hvaljeni po proporcijama i detaljima na karoseriji, dok je istim autićima loš kvalitet točkova i interijera. Norevova konkurencija bila je francuska firma Solido, a obje kompanije je kupio Majorette početkom 80-ih godina. Vrste autića koje je Norev proizvodio su bila moderna i vintage auta francuske proizvodnje, ali tu je bilo i italijanski, njemački, britanski te američkih autića. Bacit ćemo oko i na ove rupe koje su korišćene za sastavljanje donjeg dijela šasije, poda i karoserije. Jedinstveno za Norev. Auto je ipak solidan u ruci, težak je, ne kao Majorettovi, ne kao Sikuovi ili Matchboxovi autići, ali ipak osjetimo neku solidnost. Tu ćemo primijetiti i interijer u autu. Norev nije poznat po interijerima, ne pravi detaljno, često nemate ni volan kao na ovome primjerku, a ista je stvar i sa osovinama i točkovima. Poprilično nekvalitetno, auto je super solidno, jako lijepo, međutim nema tu kvalitetu osovina na točkovima, kao što sam rekao i interijerima, često su tu preskakali. A tu su neki bitni dijelovi, pogotovo točkovi i osovine. Nije baš dobro što su u tome malo fušer. Kao što vidimo, auto je poprilično sačuvan dobro s obzirom na godine. To geganje ti osovina, čudno se ponašaju ovi točkovi, vidite, lako se istisnu, utisnete s jedne strane i onda istisnite s druge. Interesantno, nisu tu baš se potrudili, nisu uložili, ali to je nešto što krasi Norev. Norev je krenuo sa proizvodnjom ovog autića 1982. godine, serijski broj 439, dakle Talbot Solara. On je u seriji Mini-Jet. Mini-Jet je serija Norevovih autića koja je zasnovana na skali 1:64, realističnim bojama i time što su proizvodili svakodnevne autiće, dakle modele svakodnevnih auta, koje su mogli rijetko ili nikako naći u toj skali.
Radi se o primjercima kao što su Volvo, Citroen Visa, Renault 4, Citroen CX, Talbot Solara, Ford Escort, Fiat Ritmo i tako dalje i tako dalje. Eto, to je bio taj primjerak Talbot Solare, proizvodnje Norev. Ovo je jedini Norev autić koji imam, čim dobijem neki drugi, pošto je jako rijetko njih naći, odmah ću napraviti jedan klip sa njim. Eto, ne znam šta da vam kažem, nego da pozdravite kod kuće, pozdravite društvo, pogledajte ovdje prethodnu epizodu, nećete se pokajati, jako je dobra. Razglasite malo, vama je podijeliti ovo jedan klik, a meni puno znači, unaprijed sam vam zahvalan, vi koji to uradite, svaka čast. Znate da time pomažete ovome kanalu, da malo raširimo vijest, ovo ono, pretplatite se, komentirajte, hajde da vas više ne gnjavim, pozdrav svima, nemojte jesti žut snijeg. Auto je žuto, ali nemojte jesti žut snijeg.